Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ketiga halaman ke-24. Ada Mbak Atin di Saudi, orang Saudi teh ya, banyak uangnya ya. Alhamdulillah. Amin. Banyak banyak berkahnya insyaallah. Ya, di mana Amin. Saudinya di mana? Di Jeddah apa di mana? Saudinya di mana di Jeddah? Tin? Halo? Silakan Sekarang Mbak ada Atin ya, mulai. mulai. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan bisa, Bismillahirrahmanirrahim. bis. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Nak nakisuhu Nakisuhu patusiru fatusiru. mafa Kelapa Ustaz gatal. Mafatihahu Mafatihahu. Kemudian. pawakajahu Fawakazahu. kalihuna Kalihuna. kitabahu Kitabahu. ta- tazudani Tazudani. syuhu syuh syuhu khoknya khok besar ya Pak Ya, Ustaz. syuhu. Syuhu. Syuhu Kotor. mahu syuhu mahu syuhu mahuma Syuhumahuma. la ya'uduhu La ya'uduhu. sogiruna Sagiruna. subulana Subulana. lalabisu. Lalabisu. Naik Pak Ustaz. Kamana? Angkat itu. Itu. Kho. Naik kaluhur kena tangkal. Ya, kho. Khotiina Khotiina. lima yuha Lima yuha. kharakulahu Kharakulahu. zuhurika Zuhurika. ru'usiha Ru'usiha. tubashiru Tubashiru. karihuna Karihuna. talumuni Talumuni. la tanabaju. La tanabazu. Naik Pak Ustaz. Nah, Kelihatan. tos. Yuza'una Yuza'una. maqalidu Maqalidu. wa ya'isu. Wa ya'ithu. Kata orang Jawa, ora iso. Itu bisaeun, ora iso. Itu bisa ora iso. Yang ini, ayo. Sok. Wa idza sa'alaka ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi. Udah pinter ini mah ya, Masya Allah. Sama Ridwan, Amin. berapa sama Ridwan? Udah naik, udah di atas, cuman
Enggak. Kata Ridwan, "Teteh pinter, udah ini, udah bagus nih Iqra 6." "Alhamdulillah Ustad, Allah belepotan ketemu bapakmu Pak Ustad," digituin aja. Oh. Kata Iya. itu si Mas Ridwan, "Teteh mah pinter, amin aja deh, diaminin. Pasti kalau berhadapan sama Pak Ari mah udah belepotan," digituin. Oh, iya begitu deh. Terus grogi nya teh nya, cenah grogi, "Iya grogi." Malu mah ya hate gitu tah. Ayo hate Nya mah ya hate lamun paeh. ya hate mah paeh. Ayo teh yang itu. Hai, kos hayam paeh. Heeh. Ayo teh ada jahe tuh teh. Hai jahe teh. La la Yusufu wa ahuhu. Pendek hu-nya. Oh iya, la Yusufu wa Yusuf. Atin mana suaramu? Hilang Ih, lagi? iya. Tumben. Kenapa itu handset-nya apa-apanya? Kenapa, Tin? Halo? Sekarang ada nggak? Ada nggak sekarang? Ada. Halo, halo. Iya Aduh, ada. tunggu sebentar. Oh iya. Bah. Ya, la Yusufu wa Eh, akhuhu pendek ujungnya ya. hmm, Wa akhuhu. iya. La Yusufu wa ahuhu. La Yusufu wa akhuhu kemudian Nasiyahu tahuma. nasiyahutahuma Wa kharaqu lahu banina. wa kharaqu lahu banina Aruni madza khalaqu. aruni madza khalaqu Kafa kafa bina hasibina. kafa bina hasibina. Naik Pak Ustadz. Iya, siap. Tah, siap besok. Andean tahadi. Si Jaher teman. Hadhi hadhihi bizo'atuna. Hadhihi bidha'atuna Wasulasa waruba'. wa thulatha ujung lidah ya, cadal. Ya, Wa thulatha. wasulasa waruba'. Wa thulatha wa ruba'a. Kemudian Qalu taqasamu. qalu taqasamu Bima kasabu mataroka. bima kasabu mataroka. Kemudian paling bawah. Qala manahakuma. Qala manahakuma. Li Kemudian liba libasahuma liuriyahuma. libasahuma liuriyahuma Sholataka 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 ala syakilatihi. ala shin ala Iya, syakilatihi. Hebat. Iya, amin. nggak boleh nikah deui lah kayak tamat Iqra. Iya, eueuh jodona, eueuh calona. Insyaallah mudah-mudahan nanti ya. Amin. Terus Sodaku ma'ahadu. Shadaqu ma'ahadu
hadisu ha hadisu Musa Hadis Musa. kafaru bi ayatina. Kafaru bi ayatina. Berisik jaher. Ka Kemudian. kana kana iqabi Kana iqabi. bima khalaqa wala ala Bima khalaqa wa la'ala. qala la takhafa Qala la takhafa. pama yakunu laka Fama yakunu laka. mata ina fa'akalahu Mata'ina fa'akalahu. Wahuwa. wa huwa ya'izuhu Wahuwa ya'idhuhu. wa hamana wa qaruna Wahamana wa qaruna. fiha pawakihu pendek ya hunya. Fiha pawakihu Fiha fawakihu. Haruna wa Musa Haruna wa Musa. laha malikuna Laha malikuna. walu'inu bima qalu Walu'inu bima qalu. Bagus. Amin. Bentar lagi ke Quran lah ya. Terus. Insyaallah. Amin Pak Ustadz. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Qala la ghaliba. Qala la ghaliba. Hahuna qa'iduna. Hahuna qa'iduna. Fasalakahu ya nabi'a. Fasalakahu ya nabi'a. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina. Waliya fiha ma'aribu. Waliya fiha ma'aribu. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Yuridu hiyanataka. Kalau kayak Bu Lilis gimana bacanya? Nggak bisa bener ngikutin nggak bisa. Yuridu khiyanataka. Yani pinter. Yuridu khiyanataka. Kakolot dosa mau ngikutin saya mah. Itu mah bagus, Lena. Ada seninya justru. Itu kan kalau ustadz juga kadang-kadang kayak gitu, ada yang tapi nggak hidung semua. Bagus dia. Indah. Orang Cianjur teh. Itu calon besan. Nah. Usuk. Oh.
Jalan besan. Kan Oh, kan anaknya laki-laki, iya anak iya, Atin kan perempuan. bener bener. Oh, Boleh boleh. Ya, bercanda enggak Pak Ustadz. apa-apa, nggak ada yang salah ya. Iya, Boleh, kan semuanya takdir Allah. Yuk, iya. sodaku. Sadaku ma'ahadu Sodaku ma'ahadu. wa kanu lana khashi'ina Wa kanu lana khashi'ina. jahadu wa sabaru Jahadu wa sabaru. ahada ahadana makanahu Ahadana makanahu. wana aduh ketutup Wana'a. eh wan wana abijanibihi Wana'a bijanibihi. kanu yusari'una Kanu yusari'una. maka dayaziyagu Maka dayazighu. wa makanu sabiqina Wa ma kanu sabiqina. Kemudian asa cepatnya fi butunihi. bi bi ibadihi Bi'ibadihi. qala li abihi Qala li abihi. maqalidu Maqalidu. wasanazidu Bukan fa ya. wa ya Wasanazidu. iya apa ya Bang tadi wasanajidu Wasanazidu. Kemudian. la yauduhu La ya'uduhu. s- sayusibu Sayusibu. huwa ya'izuhu Huwa ya'idhuhu. fatuhaziru Fatuhajiru. ya mazidu Ya majidu. ya ba'isu Ya ba'ithu. ya ra'ufu Ya ra'ufu. wa kadzalika Wa kadzalika. bi asoka Bi'asaka. ma mana'aka Ma mana'aka. Yang bawah nih. oh iya wa ja'alani Wa ja'alani syi'atihi syi'atihi. ya muta'ali Ya muta'ali. Kemudian ada Bu Yusuf makasih teh. Teh Tika. Ada Bu Yusuf teh. Kemana Bu Yusuf? Keur sibuk nyiram. Ya terus Nyiram wae. nyiram wae teman nyiram onta, nyiram naon tuh? Nyiram korma. Masya Allah ya. Tuh, turawidu fataha
turawidu fataha. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Wahina tad'una. Wahina tada'una. Wa yakuluna masa salah, subhanallah. Wa yakuluna mata. Wa yaquluna mata. Hadana subulana. Hadana subulana. Bawa amana wa amila. Bawa amana wa amila. Oh, pendek. Wa amila. Oh iya. Bawa amana wa amila. Bawa amana wa amila. Kemudian Fiha ma'ayisa. fiha ma'aisha. Bi ayatina yukinuna. Bi ayatina yuqinuna. Sabiru warabit. Sabiru warabitu. Sabiru warabitu. Wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fi sabilihi. Faqa'u. Faqa'u lahu sahidina. Sajidin atu. Ya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Ulangi, Pak Ustaz. Faqa'u lahu sajidina. Faqa'u lahu sajidina. Waturi sinina. Waturi sinina. Udzu fi sabili. Udhu fi sabili. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. La sahironi yuri. Bentar, Pak Ustaz. La sahironi yuridani. La sahirani yuridani. Wa kharaqu lahu banina. Wa kharaqu lahu banina. Kemudian yang ini. Yuk. Wa yadharaka. Wa yadaraka wa alihataka. Wa yadharaka wa alihataka. Wa ja'ala fiha rawasiya. Wa ja'ala fiha rawasiya. Sia, mana sia? Oh ya, sia. Gimana ulang lagi, Pak Ustaz? Ulang deh atuh biar seksi. Waja'ala fiha rawasiya. Karena ini lagi latihan disiplin panjang pendek. Baca Quran salah. Kalau baca Quran nanti waja'ala fiha rawasi. Jadi matobi'i.
Oh iya, Makanya ya kalau berhenti ya? nanti kalau Mmm, ini kan udah sama saya, sudah belajar dibaca apa adanya. Sama Ridwan iya, boleh nih Ikro 3 diulang lagi, dihentikan. Itu ada ilmunya, ada insyaallah tekniknya ya. Jadi ya insyaallah mantap insyaallah nanti. insyaallah Kemudian, insyaallah. Haruta wa maruta Haruta wa Maruta fa'ala hadza bi alihatina fa'ala hadza bi alihatina. qalu taqasyamu. Shinnya biasa aja, jangan teko Oh syamu iya itu iya, mah sariawan. oh iya. Sate, saya suka Ko sate ayam. iya. Saya susu sapi. Qalu taqasamu Qalu taqasamu. fata'ata fa'aqaru. Korok. Korok. Qara. Fata'ata fa'aqara. Fata'ata fa'aqara. Terus Mana Pak Ustadz? itu di bawah. Tah. Di bawah belum ditaikin. Oh. Ayo. Yang Kak ya? Kana ya? Kana ya. Ka kana qamisuhu Kana qamisuhu kanu fiha fakihina kanu fiha fakihina. wa iza sa wa Alaka. iza ya wa iza sa'alaka ibadi Wa idza sa'alaka ibadi wa kafa bina hasibina wa kafa bina hasibina. fa fakana akibatuhuma Ibata bukan kibatu, oh ya kibata. fakana akibatahuma Fakana akibatahuma wa sahibatihi wa banihi wa sahibatihi wa banihi. fala ta fala talumuni walumu Fala talumuni walumu wa wa yakhafuna azabahu wa yakhafuna azabahu. Kemudian luluslah. Sak faida. iya bentar iya fa idza raqibu Fa idza rakibu utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Kau dihentikan kayak gitu ya. Kamu iya baca insyaallah apa adanya, saya baca hentikan. Yuk. iya iya ila ilahahu huwahu Hawahu terbalik. ya Allah subhanallah ya Allah Pak Ustadz Hmm. ilahahu huwa Hawa. ilahahu hawahu Ilahahu hawa. wala yaqa
wala yakadu yusighuhu wala yakadu yusiguh maluhu wa waladuhu maluhu wa waladuh wa fumiha wa adasiha wa basoliha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Tetap itu, Mbak, ya. iya kafaru kapa Nih, yuk. kafaru sabaku Kafaru sabaku fadzuku azabi wa nuzuri. Pendek ya itu ya. ya pendek. Jangan ditiduri. Iya. Wow. Hmm. Fadzuku azabi wa nuzuri. Fadzuqu azabi wa nuzur sedang uzur datang bulan Iya, wa sakit nuzur. ya. Terus Faka kenapa Ustaz? iya Bismillah, bismillah. Fakana akibatahuma fakana akibatahuma fiha manafi'u wa pendek punya masyaribu. pendek Iya. Fiha manafi'u wa masyaribu. fiha manafi'u wa masyarib. Ini Iya. Wa baraka fiha. wamba wamba baraka fiha Khopa maqami wa khopa panjang wa'i. minya Oh iya. Kho khopa maqami wa khopa wa'izi. khafa maqami wa khafa wa'id Wa hamana wa wajanu janudahuma. wajunu Wajunu. wajunu Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina. wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Kemudian Mas ngantuk, Chan? Ayo, Sejam setengah nunggu Pak Ustadznya ke teganian guru teh. Belajar menunggu. Sabar ya. Bima ya, Ustadz? Iya. Bima. Bentar. Iya, bentar. Bima tufiduna fihi. Bima tufiduna fihi. La taqulu ra'ina wa qulu. La taqulu ra'ina wa qulu. Wala yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Faqala li sahibihi wa huwa. Betul ya, Ustaz? Maaf, benar. Faqala li sabi. Salah Li jadi sahibihi. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Punya pendek.
Ho-nya panjang tetap kalau dibaca Oh, apa adanya panjang. fa faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh. Kalau dihentikan jadi pendek. Wa Ya, huwa yuhawiruh. Kalau dibaca apa adanya berarti mau disambung dengan kalimat berikutnya. Wa iya. huwa yuhawiruhu Yuhawiruhu. fagulibu misalnya. Hmm. Ya, kemudian. Fagulibu hunalika. Tuh, semangat teteh kata Bu Lilis tuh. Iya Iya, insya Allah. teteh. Teteh kemana wae teteh. Fagulibu hunalika. Kangen nggak denger suara teteh. Teteh, teh Lilis teh. Asa kumaha gitu, asa kalau ibarat makan itu ulah Leungiteun, asin. Iya, sehari teh leungiteun, bener Pak mhm. Ustad. Ibarat Hmm. makan nggak pakai gabus, nggak pakai ikan asin, nggak asik gitu, nggak enak gitu ya. Aduh. Oh, kalau gitu Bu Lilis ikan asin benernya? Lain, ibarat. Ya, Yang taroka ya, Ustad? iya, iya, iya. Taroka alu Musa wa alu Wa Haruna. alu. Nah, taroka alu Musa wa alu Haruna. Taraka alu Musa wa alu Haruna. Kalimatuna li'ibadina. Kalimatuna li'ibadina. Wa rasulah wa warosula, lahunya panjang ya Ustaz, Iya, hunya. Nah, warasulahu kubitu. warasu iya. Warasulahu kubitu kama kubita. Wa rasulahu kubitu kama kubita. Kemudian. Wa kanu lana abidina. Wa kanu lana abidina. Yuko Ya, yuqa. yuqatil yuqatiluna yuqatiluna fi sabilihi. Yuqatiluna fi sabilih. Lahu. Lahu Mm-mm. lahu lahu biraziqina. Lahu biraziqin. Fadabahuha wa makadu. Fadzabahuha wa makadu. Alhamdulillah Iqra 3-nya lulus, bagus. Nilainya 90 ya, salah-salah dikit. Itu Amin. alhamdulillah. Tinggal nanti ke Iqra 4. Ini saya kasih Iqra 4 sebab beberapa halaman. Tuh ada Ustazah Ratna Oman. Nges kebelet cenah yang nikah. Masya Allah karunya teuing jahe-jahe ya. Gara-gara corona nggak bisa pulang. Bukan, murid-murid Pak Ustadz kebanyakan jaher. Tenan naon. Kumaha oreng. Lebih bagus jaher daripada punya suami atau di luar negeri mah. Tanggung jawabnya berat. Kalau nggak ini Iya. kan nggak apa-apa. Ban. Ya. Mana belum kelihatan Pak Oh Ustadz? belum kelihatan. Ya. Orang gara-gara handphone rusak dikasih sama bosnya 2. Terus bilang-bilang bukan yang ngasih ya gitu. Woi orang mau diberi handphone 2. Atau cik orang mah hiji mah ka Indonesiakeun gitu nya dikirim. Lemparkan. Oh, Dasarnya. ente anggapan si Teh Ratna masa sih ngasih ke seorang guru yang bekas. Jadi nanti kalau pulang dikasih yang Iya, baru Pak Ustadz. atuh teu nanaon ada handphone masa. Oh, Asal ulah tidak dibeki. bisa. Kalau ke guru itu harus yang baru. Teu nanaon. Tak nampi wae
Ratna ge bekas eta teu naon eta teh, atin ge bekas. Ayo Baban ah, Pak Ustadz. aduh. Baban gitu Pak Ustadz bacanya. Iya, Baban. ini tanwin ya, Iya. Baban, jadi belajarnya Bab. belajar sekali lagi ya, jadi kalau ada Mhm. orang yang nanya, ini lagi Iya. belajar baca apa adanya. Karena kalau baca Iya. Quran bukan Baban, Baba, Tata, Iya. Sasa gitu. Ini Iqra 1 Iya. sampai Iqra 4 dibaca apa adanya. Apa Tapi adanya. tadi yang Iya. saya sampaikan, kalau Batin mau lebih mantap, lebih bagus, belajar sama Ridwan, Iqra 3, Iqra 4, atau sama siapapun, Pak Haidi atau siapa ya, itu dibaca, dihentikan, itu nama ilmu. Yuk, Baban. Insyaallah. Ini itu Baban. handsetnya kayaknya itu deh bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Baban, Baban. Baban, Tatan. Tatan, Sasan. Sasan, Zazan. Jim keras, Jajan, Jajan. ulah jajan wae, Jajan, Zazan. Zal, Zazan. Zazan, Za di ujung lidah. Iya. Zazan, ini baru jajan ya. Zazan, Fafan. Fafan, Kakan. Kakan, Gogon. Gogon, Zojon. Zozon, Yayan. Yayan, Lalan. Lalan. Yang ini. Ahada. Ahada. Ahada, Ahadan. Ahadan, Amala. Amala, Amalan. Amalan, Hasana. Hasana, Hasanan. Hasanan, Soliha. Soliha, Solihan. Solihan, Nadiron. Nadiran, Bashiron. Bashiran, Zu'an. Ju'an, Ju'an. Nuhan. Nuhan. Bagus. Yang ini. Wahudan. 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 Qa'adan. Ko'adan. Bukan ko'edun ya. Ko'adan. Ko'edun mah edun banget. Iya. Ko'adan. Mubarakan. Mubarakan. Syahadatan. Syahadatan. Jami'an. Tuh cek Botika. Buatin mah tegerogian. Iya mah tuh udah geus profesional jahena geus lami teuing. Jadi ka era Tah mulai. Usmani. Aduh, eta Pak Jami'an. Ustad Aduh. meni nyebut eueuh ka era. Oh. Ya maksudnya teh mentalnya kuat geus terus. Oh kitunya, Terus lah geus iya, diguprak-guprak oge nya, cuek we nya. teu kagok teu sieun teu. Nah, Teu teu naon ya moal ulah. sieun. Buat kebaikan mah jangan ulah eraan, kalau untuk Moal kejahatan moal jangan. moal pundungan Pak Ustad, moal abdi mah Bener. moal pundungan. Itu, ya. Hmm. Yang kuru ya, Pak Ustad? Iya. Kurunan. Kurunan. Adudan. Adudan. Adudannya inget Yuli Jahe tuh. Dada Kenapa? dada didi dudu duda katanya. Adudan, aduda. Adudan kemudian. Sabilaha. Sabilaha. Jalakon. Zalakon. Rogodan. Rogodan. To'aman. To'aman. Dolalan. Dolalan. Sami'an. Sami'a. Dihentikan kayak gitu. Kemudian. Iya. Aliman. Alima. Azizan. Aziza. Hakiman. Hakima. Azaban. Azaba.
aliman, alima, wa asilan, wa asila, zoliman, zolima, yatiman, yatima, faqiran, faqira, sa'idan, sa'ida, jurujan, juruza, rasulan, rasula, tahuran, tahura, haliman, halima, ghafuran. ghafura, jehan, jeha. Sadaqallahul terus dulu terus pinter. Capek lah. Opat. Alhamdulillah, Udah pinter, alhamdulillah. udah pinter. Tinggal Amin. tinggal terus banyak latihan, habis Iqra nanti ke Insyaallah. surah-surah pendek itu saya sudah bikinkan ya. Tadi malam saya Iya, sampai jam 2 bikin surah-surah pendek untuk sholat. Nah itu tolong iya ini. dipelajari nanti surah-surah pendeknya setelah bacaan ada tajwidnya. Nah Mbak Atin nanti bisa Iya, milih-milih. Misalnya Pak Ari, saya mah surah pendek mah udah lancar. Nanti bisa kan juz 28, juz 29, surah-surah pendek itu bagus. Al-Baqarah juga iya, bagus, cuma kalau Al-Baqarah kurang menantang kalau untuk tajwidnya. Kalau untuk iya, iya, bacaannya semua orang mudah kalau Al-Baqarah. iya, iya. Tapi surah-surah pendek itu It, kayak i- itu juga Pak Ustadz yang Pak Ustadz kasih yang apa tuh yang tajwid itu ya? mm, Sama saya di-share ke saudara tuh di Jakarta. Ke Bogor, makasih, makasih katanya. Tadi ditanya, lagi apa? Lagi belajar tajwid ya kamu share katanya gitu. Alhamdulillah bagus, kata saya bagus. gitu. Itu kan berkah. Jadi saya dapat pahala terus ngalir. Makanya saya bilang, kalian kalau pinter buat sendiri biasa. Minimal ya itu tadi, nge-share itu kan ibadah juga. Ya, ngajak. Amin, amin. Ngajak, ngajarin orang boleh. Karena kita kan sekarang punya media. Kalau Hmm, dulu, misalnya punya tetangga nggak ngerti tajwid, nggak ngerti baca. hmm, Bu belajar. Belajar gimana? Orang saya juga nggak bisa ngajarin. Nah sekarang mah walaupun hmm. belum bisa ngajarin, nah yang di video-video saya di-share. Itu insya Allah berkah ya. Iya, Itu. udah di-share Pak Ustadz katanya lagi apa? Heeh, Gitu. Ini lagi ngebelajar tajwid kan saya kan belum bisa tajwid katanya. Ah, alhamdulillah katanya alhamdulillah. nggak sia-sia di-share. Ya, terima kasih. Billahi Hmm. taufiq wal hidayah. Ya, Wassalamualaikum sama-sama Pak warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.